Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video zeige ich euch, wie man auf Deutsch buchstabiert. Bu videoda size nähili harplamal nämiz tilinde şonu öğretkeşek bolýan. Ýagny wie heißen Sie? Ich heiße Thomas Müller. Buchstabieren Sie bitte. T H O M A S M Ü ya da U umlaut. L ya da 2 L diyecek bolsak doppel L. R. Yani wie heißen Sie? Sizin adyňyz näme? Ich heiße Thomas Müller. Meniň adym Thomas Müller. Buchstabieren Sie bitte. Yani harplap aýdyň. Şonu İnglisçe bu spell your name bolýar da. Harplap aýdyň. Bu sapamyz gysgaça şulardan ibaret. Sag bolun, sag görüşelim.